in this program. Akhir bangal halo, ilitum risun nimso made youth satu. Non prangi manjalan BPC dong klaim nanti made damai ma kato boleh tunda cekam cimo mukena so. Isia ke celar milik theglang lo APHLC youth atum. Isia ke celar mang halo. APHLC long bangbe aprange longpen keraki yatum rong bite hoki kan kong longkong thai tum aju ke cinti bepal cinti pewak bi boktum nom nalo coba lang nom itu. Doma awe la APHLC long kelang pen la ke celar halo. Bima ini tum mana ke japong itu malidar tum. Ini tum ang thick job saja. Nah itu APHLC Central Committee tum ang sifat hoki kan kong ngomong thegong lagi. Lasi ini tum kacang dunia so. Lasi non ini tum dak kelang tuman youth atum especially for the youths. Ini tum se kacala change sama ini tum bang nanti. APHLC kong kelang gela tuman sekali. BJP long keto tuman sekali. Harap tum han sekali ini tum se ke en kacing tha ke do ke tha ke jo ke jun kani je kado kawen kami itu deklan nanti. And we speak about the law. Ini tum ke cekam cimo malin sama tum ke kitab ponta. Ini tum ke. Lasi meeting along this sama ini tum labangso kitab shikshidula kitab Indian Constitution kitab ini tum pontan tikang lo dengan ana party atum especially BJP long itu atum Constitution aku hak kamata mata kacini tak kaparlin to kok la kaparlin to kok pos ini tum kitab pontan di lapan kapal coba APHLC tum musiku lase hotan itu tum counter to the meeting of Sunday. If anyone want to question us directly. If you want to know about the Constitution of India, if you want to know about the 62 of the Constitution of India, you confirm and you ask directly to us in the meeting. Hala, kung social media lang pokhaw ka ho, kung wrong na mamasi, kung horizontal meeting no, APHLC tum kani ke chokche, lasong dekla ni chokche la ka pacho pai bukya la ka le, no lasong meeting no chakwa nai. La pente ile tum answer ke dakse dalo, ile tum autor ke dakse dalo, Constitution of dalo. Lalu, lasi ini program lo, theme. What is the theme of today's program? Langsung conference our theme adalah knowledge is power. Kacini lo jakong lo. Knowledge tu sahaja kalau nanti tu cini ne kalau nanti tu jakong apa dia cini. Non ke, ini tu 1960, 1920, 18th century asal kali non ke. Road mai kacita jakong theli. Nepal ba takdir nahi ho. Ne cepat sedang ko apa lakali. Laki kiru tu akan mengerti. And we don't respect this kind of people in this modern areas. In this modern days, we don't respect this kind of people. We respect the people who knows the law. I want to see the man picture in the Kali Pura, Kalanedi. I want to see the man picture in the Lapenta, I want to finish the law and order to police at home. Command Hansi Kapita, law Hansi Pressure, I want to see the non minister at home, I want to because Constitution is the supreme law of the land. Constitution attack le minister tum ke do kali minister tum attack se constitution do apot se constitution apan kan di lasi 2016 aneka it is 24 plus organization non ke episode se domo ele tum Guwahati High Court lo paragraph 2 sub paragraph 7 tempe dat angtan dan ke bana ke che tuhan amet khan nangi wotale saki misalan nangi politum ke hak kan itu han court itu han people se pahai do laka aron nan kecil kita bena polo. Kacau coba cek tengah no sih kecil tuhan peluang ini tu sih populasi kan deh. Sedang non kalau tu constitution tengah, Guwahati High Court non case kilo, high dulu. Non keklan beraja non turun orang musik kan deh. Council kan ni tim Karbi yang non bukan cek orang tu, langsung sih kan deh, langsung sih ada. Akhirnya langsung cek kondo kan deh. APHLC tu lah cek kondo, posontin itu ngeklan jadi kan. Lasi. Knowledge is power. Gyan, mata kacini aja kong FAP. Lasi awareness, the meaning of knowledge. Knowledge for me, what is the meaning of knowledge? It includes fact, information, and skill acquired through experience. Awareness or fraternity gained by experience of facts or situation. When we talk about knowledge, we need to know the roots of knowledge. Knowledge apa tadi si gyan, kacini prinsip cekani buat apa? Kona prinsip asal kacini aja kong kemana? What is the root of knowledge? We need to know this. The root of knowledge is wisdom. Wisdom. That's why knowledge and wisdom cannot be separated. Knowledge and wisdom is linked. It is like a spirit and the body. Muli itu abang lah penakar jom sama taksi. Knowledge and wisdom itu lagi cerap kan boleh. Lagi jika boleh lagi. Lasi iltum, lasot gian lah masuk kacini aja kau kami dia pasti.
Kalau dia nak kena posting, ini tu teknologi, ini tu malita PC claim apa? Ini tu langkah lo pada PC claim apa? Langkah senang dah. 6 schedule to the Constitution of India. Kamu nilkan kali. 6 schedule to the Constitution of India is a many constitution to govern the tribal areas. Laban so 6 schedule to the Constitution of India kala ini tumhana ki 1951 and incanten ini tumhana ki lake tribal area chari chala moi proha. This law is given to us to govern the tribal areas. Where is the tribal area? Tribal area now, if you look at paragraph 20, it is written that Karbi and Dima Hasao is a tribal area, including Khasi Hills, Jante Hills, Garo Hills, some areas of Mizoram. How is the tribal area long? How is the tribal area long? Kachabeji Hansel to Manaso 60 to the Constitution of India and below. But it is our leader. It is our leader, our former leader, that they rejected this kind of constitution, this kind of law. Lastly, ini tum leader itu cipunan kau berarti. Apa yang itu mana kerja pun itu. Laban so ron kacini le, constitution kacini le, 6 schedule kacini le per, council kacari, non sona tha, politics kapatu ke se business asaman dah donte. Nilip university cari bangkutnya nilip itu mah professor South India seorang kantor lalu. A businessman cannot become a politician. If a businessman become a politician, he will sell everything. Alam ya ho kini business ke klaim mo ke business an institusi. Business ke klaim mo ni osi politics patu pan osi kaum recuang ho ini tan bukan lagi jujur apa lagi. Non kali pura itu macam konkret. Sakuri naik lang lana na pos puji. They sell away everything to outsiders. Mahal itu. Lastly, leaders bukan itu ciri naik. We need to know who are the true leaders and what is the meaning of leaders. If we talk about the leader are those who shows the way, who knows the way, and leader are those who leads the way. Itu mana ke klang ponaban, nak ke jap ponaban, laban ke itu mana nak ke than ponaban si leader kuci. Ini tu malah long lek helang ini tu macam kau macam jauh ke itu leader kali. Lasirah tu pantai kanji. Cini nai, langdon kanji. Election hot baru sisi nangron tribe. Konange election hot pada long ikan som chopper. Development akan nangkem po punah apa coba long ini som bangga lagi leader kali lagi. Arona time pada keklaim bila hello tu leader. He is a good leader. For example, paragraph 3A long ada ke top do, ada ke transfer of land bukan top do ada. Paragraph 3A long. 5 minutes long. Paragraph 3A long itu kalau transfer of land. Ada ke top level? Pohila boleh dimuji. This clause has empowered a district or regional council to make laws with the respect of allotment of occupation or use for the setting apart of land. Jadi, ada ke top level, ada isi doang ho. An important matters relating to the legislative power of the district council had come up for consideration before a constitution bench of the Supreme Court in Sitaimon, Section 3 of the United Khasi Jante Hills District Transfer Land Act 1953 prohibited sale, mortgage, lease, barter, give or transfer in any other way of land to tribal, of land by a tribal to non-tribal, or by a non-tribal to another non-tribal. Pada paragraph 3(1)A yang tante non-tribal satu long lay tribal area. It is written clearly here in paragraph 3(1)A because in paragraph 26 Schedule Constitution of India, it clearly mentioned that Karbi is a tribal area. So how can the outsiders, they can buy land here? Konaka Ron pensi in which law? Konaka Ron pensi tu nak dak nongdiran namdong no. Laki Aron abe. Lasi ladak top do lapen kan paragraph 27 dalam nong ni thango dak work ke job tabe in law masuk pensi job long term. In law masuk program who are the tribals? The tribals are the indigenous people, the tribes people, the hills tribe people who are residing in Karbi and Who are those people? Pulutan Karbi, Dimasa, Garo, Rengma, Kuki, Khasi, Jentia, Latumsi Daki vote and those people can only become an elected person. They can stand for the election. They have the right to give votes.
Seta non ke paragraph 20 dan parlin tha. Kopi lo parlin ke angta men ke bang tumas non ke tiket tapi furong. Kupulia konstituensi on sason West Kamengo. Bihar men ke bang ambang kupawan kumarai hansi ini si paman. Diupangi lo sason itu tengok ke. Pokoknya na konstituensi sason tengok ke. Ta lata tribal area lo sido. Lalu. Lakan paragraph 10 along that this power of district council to make regulations for a control of money, lending and trading by non-tribals. Paragraph 10 yang importante dake non-tribals atu ladak behave depart openly nanti nolak. Nanti chokkihola dunga teknologi di hala kopiah market bola Bogijan market teknologi kenal itu. If you look at the Bogijan market, how many tribal peoples are there? Bagaimana tu si business claim hora Bogijan lah hiji loh kan kunau. Setelah dak paragraph tena tengok tante, latung ada aning hang link ada hang tu jorong leh, dukan ang biong leh. Except council kan latung alu abe bulu tante. Setelah aning hang link satu claim leh. Lasi aron alam itu kacini kenan so, aron alam bang itu kecepan cimun kenan so. Lalu, lasi kecepan alam dolan, mereka jutsi. The last, dari hang tung keralo, itu APHLC itu kajaknya, we stand to lead the movement of autonomous state. We stand for the people of Karbi and Dimahasaw. Lastly, what is the movement of autonomous state? Ini tuh hempret yang jadi ngomongin proksikat dulu. Sita ini tuh nona ada juncernya. Indian Constitution Article 244 yang ngetop dulu. Indian Constitution that Article 244 ini kita talk apa lo? Indian Constitution Article 244A, formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of minister or board therefore Buddha. Lasi, template yang kan troket, yang troksikat dulu sih people is itu nol. What is the reason? Kekeh pot itu cini loh, ini tuh mulai rapi nanti apa? Kekeh pot itu berang cepat maksudnya. Islam mana itu cini lagi, Islam mana itu neci itu. That article 244 nya long Islam kecok poncok tuh, Islam cekong itu hanya kecok poncok tuh, kupiah cekong mana itu cini mah. Jadi dah pohir tu, nih apa lagi ya? Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore that article 244 yang terkala article 244 Karbi and Dimahasaw pan hempret PG pusitame 6th schedule of the Constitution of India paragraph 20 ateng mensi hempret kinangji paragraph 20 lo mupisit kita lo paragraph 20 lo ngetoke Karbi and Dimahasaw is a tribal area jadi tribal area pulutan de laki ingong sohawar puluh lasi hempret na pisitame dake tribal state si manjina dake general state manungi general state pulutan de asam asam dake general state lo lagi Sikhiru abel lagi, angkat dan jalan lagi cek undangan dolong, longlai dan nol, sakuri dan nol, buat dan jomol, setelah Karbi yang nol samson kelakar sikhiru area posi, sikhiru lo tenda sih hempret lagi, lapan so sikhiru dok, kau aja nih teman, asam dok meratum, India dok meratum ini teman hempret yang pintu detek, hempret yang pintu inglo masuk si cintur munaji, inglo masuk si bojol longcoji, inglo masuk si minister longcotpo, inglo masuk si sakuri longcotpo. Laso joinnya pada masih ini tumpah hempret yang kikut dia. Setelah sikhiru la paragraph yang tidak nelo, autonomous yang pidana pelokan pe, sikhiru pacar abepit dan kayak itu ham autonomous yang digaji. People pelokan pe, sikhiru yang saya ambil pelokan pe lagi general state lebih mantap. Laksana itu urat itu nanti cobain. Nanti itu general state sih naik mah, tribal state sih naik. Tribal state naik pelokan pe, ada break itu manggulu nalo, APHLC nang itu, nang cerang aja itu tuh. Iklan kita kata APHLC depan dan Japan, APHLC depan Hai Japan itu kampian. Lapen, nol depan Japan jelas. MP election itu masa jaya depan apa? MP poin itu. Ini tuh nanikan proxy cek selesai. Lapan soal artikel 244 paragraph 20 yang hempret ini apa? Alam ipan itu cukup lunak. Kita mau beri apa itu? Jangan nanti di dalam table kalau